Spoštovane gledalke in gledalci, zanimiv večer vam želim. Nocoj bomo premikali meje, rušili prepričanja, da je starost nujen, neizogiben proces našega propadanja, bolezni in usihanja do bridkega konca. Adrian Predrag Kezele s svojo novo knjigo 59+ seje spremembe. In po tem pogovoru ne boste nikoli več staranja dojemali enako. Znanost še vedno skuša vedno bolj osvetliti skrivnost staranja, toda danes je gotovo eno, da ne obstaja določen razlog, zaradi katerega bi se naše celice starale. In veste kaj? Tudi sama sem se s temi vprašanji ubadala in se še ubadam zadnjih nekaj let. Ker so me leta dobesedno presenetila. Bolj, kot se jaz počutim dobro v svoji koži, več, kot je notranjega miru v meni, več, kot čutim ustvarjalne moči in zanosa, boljša, kot sem kot igralka, bolj, kot mi je jasno, kdo sem in zakaj sem tukaj, bolj me družba potiska v kot, kjer naj bom pridna in ponižna in tam naj počakam svoj konec. Govorijo mi, da sem stara baba, da nimam kaj več za povedati. Čudijo se mi, ker ne jamram, da me boli križ, da ne razlagam, kako se mi nič več ne da in da se mi ne da več živeti. Tako sem z grozo ugotovila, da sem s svojim življenjskim slogom trčila verjetno v eno najbolj zacementiranih mnenj, v predsodek, da smo ljudje nad 60 za na odpad, da me za vogalom čaka tista strašljiva nemoč starosti in smrt. No, in kaj je zdaj resnica? Imajo prav oni, ki me tiščijo v vzorec nemočne starosti, ali jaz, ki se počutim, pa mi verjamete ali ne, na višku svojih moči? Tako pa zdaj lahko hvaležna sporočam, da nisem edina. Da se je točno v tem trenutku pojavil Adrian Kezele s svojo knjigo, s katero pomete z vsemi negativnimi prepričanji o letih in starost zamenja z novo paradigmo na njegov miren, ljubeč, razumen, argumentiran način in nas premakne s tečajev. Prinaša dobro novico za vse, mlade in tiste, ki prestopamo mejo 59+. Prihaja, dragi moji, najboljše. Adriana spremljam že dolgo, napisal je 63 knjig in veliko večino sem prebrala, nikoli me ni pustil hladne, veliko sem se naučila od njega. Najboljše pa je, da Adrian tudi živi vse to, kar govori in piše. Posvečen je raziskovanju in predajanju znanja v duhovnosti. Je ustanovitelj Duhovne akademije, kjer poučuje integralno meditacijo, nadzira študij indijske astrologije Džotiš, vodi delavnice in je utemeljitelj duhovnega plesa Nudanza ter združenja umetnosti darovanja. Dragi moji, dobrodošel, Adrian! Oprosti, ker sem tako na dolgo in široko predstavljala tebe, ampak sem zelo vesela. Izvoli. Hvala lepa. Adrian, mislim, večjega darila jaz ne bi mogla dobiti, 59+, najboljše šele prihaja. Zdaj, jaz sem že prej povedala, jaz se moram prav zadrževati, a veš, da kar ne kričim od sreče, da te imam v studiu, ker res rada berem tvoje knjige in rada
poslušam tvoje razmišljanja, ker se mi zdiš eden najčistejših, mislim, pri tebi nisem zaslutila nikoli drobca manipulacije, da bi hotel izkoriščati svoje znanje in svojo moč in vplivati na nekoga. In jaz to res zelo cenim, ker mislim, je zelo malo ljudi na svetu, ki ne bi izkoristili svojega vpliva, vsaj malo. No? Tako da še enkrat, mislim, moram ti dati ta kompliment. Okay, ta tema je prišla res kot naročena, ker sem pred časom v bistvu sem se odločila, da bi rada imela eno komedijo, da bi rada igrala monokomedijo in tako. In sem dala pisati tekst eni svoji prijateljici in prvi osnutek, ki je prišel do mene, mislim, sem spadla skoraj v nezavest. Prijateljica je 10 let mlajša od mene in piše, da, mislim, to je taka stand-up komedija, bi bila, no, in pridem gor in jaz jamram, mislim, komaj pridem in potem rečem, koliko mi vse dol visi, koliko mi joški dol visijo, da se mi več nič ne da in kako, mislim, in sem bila zelo presenečena, da je ta tekst napisala ženska, predvsem pa jaz tega ne morem govoriti. A veš, jaz lahko v igrah, kjer igram, naprimer, kjer je dramatik napisal celo zgodbo in igram vlogo stare ženske brez problema. V stand-up, kjer pa sem v bistvu, kjer je zelo veliko mene, pa se ne morem jaz delati, da jaz komi hodim. Ali pa ne morem v sebi govoriti, da mi vse dol visi. Ne vem, kako se nama človek rad, da govori, mislim, kdo bo v sebi govoril, da meni mislim, kako ti vse dol visi in kako si grozen in da ne moreš več sedeti. In pa so me prepričevali, da to ljudje hočejo slišati, da je to smešno. In jaz sem naročila drug tekst, kjer sem rekla ne. Prosim, če lahko mi napišeš tekst, kjer jaz stopim na oder in rečem, najboljše šele prihaja. Jaz imam super. A ti vidiš kakšen predsodek je to? Da, vidim, ne samo da vidim, nego jako dobro znam kako to izgleda. Tvoja prijateljica je očito izrazila nekakvu opću masovnu hipnozu, čak bi se mogli reći, sa onim što donose starije godine. Nažalost, mi to vidimo oko sebe. Starost, nemoć, gubitak sposobnosti, bolesti tijela, gubitak mentalnih sposobnosti, sve je to nekako prilijepljeno za plus 60, znači kad uđemo u to starije doba. I sad se može postaviti pitanje da li je to stvarno tako ili je to možda nekako samo ispunjavajuće proročanstvo koje mi stvaramo jer tako mislimo da treba biti. Ono što je važno reći da naše misli stvaraju našu stvarnost i ne radi se samo o tome da te naše misli mogu ublažiti starenje, nego se radi o tome da doista možemo promijeniti kompletnu paradigmu o tome kako bi to trebalo izgledati. Ti si svojom energijom i koju osjećaš u sebi si to na neki način promijenila, izrazila, ali nažalost većina ljudi to prihvaća zdravo za gotovo. Kaže, ok, tako je, vidimo to svigdje, vidim tisuće ljudi oko sebe, svi su ostarjeli, svi su se razboljeli, svi su izgubili mentalne sposobnosti, počnu zaboravljati, nisu više onakvi kakvi su bili, pa tak će biti i s menom i što se tu može, jednostavno pustimo da tako bude i dočekamo svoj kraj. Meni su tu isto rekli da sam ja kao imam problem što ne mogu, da se ne morem sprijazniti z leti, češ da sam tog stara in da se delam mlajša, pa to ni res. Ker po drugi strani bi pa oni radi, da bi bila jaz mlajša, da si dam botoks, da pač mislim, da spremenim zunanjo podobo. Mislim, v kakšnem svetu mi živimo? Obožujemo mladost, glatkost, vse lepoto, hkrati pa... Da, i onda kad ostarimo, onda pokušavamo agresivnim, nasilnim, kirurškim ili kemijskim metodama to ispraviti, jer nažalost drugačije ne znamo. Ono što bi moja knjiga trebala prenijeti onima koji je pročitaju je da to ne mora uopće biti tako, da ljudi mogu i ne samo da mogu, nego bi i trebali i za svoje dobro i za dobro društva oko sebe iskoristiti ljudski potencijal maksimalno koliko imaju. A
a ono što ne znamo kao društvo i kao kultura je da taj potencijal doseže svoj vrhunac nakon 60. u mnogim područjima života. Mi smo to jednostavno prebacili u mlade godine, ali zapravo to nije točno. Neke stvari se čak razvijaju nakon 60. I onda ako vi kažete sami sebi da je gotovo, te stvari se neće razviti. I nije to samo, kak bi Englezi rekli, wishful thinking, ne. Ima puno razloga i puno izvora koji nam govore da je to moguće, da je stvar upravo takva. To nam recimo govore neki znanstveni krugovi. Što se mene tiče, ta informacija o tome da bi stvar trebala biti drugčija je došla iz drugog izvora, znači iz nekakvih starih znanja, posebice Džotiša, koji govori o ritmovima ljudskog života. I on se bavi vrlo detaljno tim ritmovima, ali ono što je zanimljivo da ljudski život dijeli na 4 glavna životna razdoblja, koja traju otprilike 30 godina, 29,5, ali eto, 30 godina. Tako da puni ljudski vijek iznosi 120 godina. I bilo mi je fascinantno kad sam malo proučavao, dosta sam zapravo morao proučiti knjiga i svašta članaka i znanosti, što mi je ponekad malo bilo dosadno, ali je potrebno jer morate vidjeti sve aspekte svega toga. Pa sam se baš iznenadio da ova najsuvremenija ideja o tome koliko bi ljudi zapravo mogli živjeti čak prelazi tih 120, možda čak 150, 170. Dakle, potencijali gledano biološki i kemijski su tu. Međutim, stvarnost je drugačija. Ne? Mi vidimo da, makar životni vijek se produljio zbog medicinske skrbi i zbog načina života, mnogi doguraju do lijepih 80, 90, preko toga je već malo rjeđe. Ali ono što je, nažalost, svima zajedničko, nije pitnije koliko godina doživiš, nego kakve su te godine. Ja. Ne? Kvalitetno življenje. Ne? Tako, i ljudi vjerojatno kažu, neću ja 100 tu, jer znam šta će biti. Biću negdje u krevetu, ko zna kako, na infuziji, nepokretan i tako, hvala lijepa, neću 100 godina. Ne? Međutim, ako gledate sad što bi zapravo moglo biti, onda se stvari mijenjaju, jer ta stara znanja o koje sam spomenuo, u biti govore da treće životne razdoblje, koje se zove odraslo doba, pazite, ne starost, nego tad smo odrasli. No, zdaj ti povej, kako sploh si ti rekel, dokdaj je dokdaj je otroštvo. Mladost je, ajmo početi od djetinjstva. Djetinjstvo traje do 29 godina. No, znači, super. Sa 28, 29 smo taman završili djetinjstvo i to je malo duže nego mi gledamo. Ali ipak i po tim starim znanjima postoje neke zajedničke karakteristike te mladosti do 29 i naše gledanja na život. Jer, a to lahko poveš malo nam bolj detaljno? Da, znači kao što i mi gledamo, znači rodimo se pa kao djeca učimo nešto, pa se fizički razvijemo do adolescencije, zatim malo idemo u svijet, pa malo skupljamo iskustva. Dakle, to je više manje isto i u staroj paradigmi i u ovoj našoj. Ne? Sad, stara kaže od 29. do 59. je mladost. Znači, kad imate 45-50, još ste mladić, još ste mladi. I makar i tu ima zajedničkih elemenata, dakle, to je vrijeme aktivnosti, stvaranje obitelji, skupljanja sredstava za život, dakle, zarađivanja za život, stvaranje nekakve karijere. I tu su nekakve zajednički elementi se vide. Međutim, kad dođemo do trećeg životnog doba, tu su sad dva puta idu na različite strane. Za nas mirovina, bolest, gubitak sposobnosti. Za ovu paradigmu, novu paradigmu, znači najbolje vrijeme u kojem su intelektualne sposobnosti na vrhuncu. Pazite, intelektualne sposobnosti su na vrhuncu. To je potpuno drugačija priča. Ali zanimljivo je da baš sam zapravo, to istraživanje je izašlo nakon što je knjiga napisana, prije 2 mjeseca. Jedan australski tim, sad sam zaboravio voditelja, ali nije bitno, objavljeno je u časopisu Intelligence,
Dakle, oni su radili ispitivanje o tim raznim faktorima na jednom velikom broju ljudi i došli su do nekih zapanjujućih podataka. Recimo da inteligencija kao sintetička sposobnost u smislu organizacije, sagledavanja cjeline i vizije i predviđanja onog što ide unaprijed, ima svoj vrhunac sa 65. Sa 65. Što je recimo za poslovne okvire nevjerojatna stvar. Jer mi mislimo da će mladi ljudi, mislim mladi, oni mlađi, djeca skoro, da će oni donijeti neke nove stvari. Dok međutim, to ispada da nije točno. Ali kad vi imate unaprijed stvoreni stav da ste vi sa 60 za otpad, onda ste i za otpad. Jer niti vi nećete se potruditi oko toga, niti će vam zapravo društvo dati šansu da pokažete tu svoju sposobnost. Onda recimo slična je stvar sa kreativnošću, gdje mi, znači isto mladi ljudi u znanosti, na primjer, kaže se ako vi do 30. ne napravite nešto, niti nećete. I sad tu ima nekakve logike, budući da nakon toga onda dođe i obitelj, i obrasci razmišljanja i tak, pa se neko u to učahurimo. Ali opet ista stvar, kad pređete 60-tu, tad više ti obrasci manje djeluju na vas zapravo. Jer, na primjer, više niste toliko zabrinuti oko toga šta će neko o vama misliti. Više slobodniji ste, više ste autentični. I tek zapravo nakon 60. kad ste prošli sve ono što prolaze ljudi, vi u biti možete reći, ok, to sam ja, to ja želim, ja sam takav i tak će biti. I možete izraziti sami sebe. E sad, opet ista stvar. Ako vi mislite da više niste sposobni, onda to nećete napraviti. Da. I tako ste propustili, cijeli život ste igrali tuđe uloge i bili u obrascima i onda kad bi mogli, onda vam društvo kaže ne. A i vi sami sebi kažete ne, bolje da ja budem u kutu. Celo življenje sem si kot igralka želela biti samozavestna, mirna, svobodna v svojem ustvarjanju. In zdaj, ko sem, mislim, mene včasih, kako bi rekla, mi gre na jok, ko pripravljam kakšno predstavo, kako je v meni vse naravno, s kakšno svobodo vse ustvarjam, ampak zdaj pa zame ni več vlog. Jaz lahko igram samo stare mame, uneke nosijo čaj, cankarju kavo, ali pa tečne in vse zlomljene. To je, nažalost, rezultat svega toga, cijele te paradigme i to se naravno odnosi na sve ljude, na svakog na neki način. Ja. Ima još jedna zanimljiva stvar koju su u ovom istraživanju spomenuli, sad mi je palo na pamet. Ima stvari koje se razvijaju u čovjeku tek nakon 60. Recimo, emocionalna inteligencija i sposobnost za punu empatiju. Aha. Vrhunac toga su našli oko 75 po ovim, znači, našim kriterijima. Što znači da zapravo postoje stvari u našem tijelu biološki koje se mogu razvijati i kasnije. Jer mi imamo osjećaj da što se tiče tijela, razvoj staje tamo negdje 18, 19 i to je tu. Niš više ne raste. Ja. Ne? Međutim, u ovom slučaju empatija je zapravo blisko vezana sa određenim biološkim procesima u tijelu, posebice sa epifizom. To je jedna žlijezda u središtu našega mozga koja luči vrlo važne hormone kao melatonin, DMT. Zapravo je, ona određuje način na koji mi doživljavamo svijet i povezuje ljude. Što ona bolje radi, to je taj empatični dio puno veći. A nama danas empatija je, kad gledate društvo, nula ili nigde je nema zapravo. A lahko kaj pojemo, naprimer, kako tableto za njo, da se boljše razvija, ali moraš čakati do 65. Neki misle da će to riješiti sa tabletom, ali budemo se vratiti na to. Ono što ja zapravo želim reći da inače u starosti se epifiza isto zapravo degradira, dolazi do kalcifikacije epifize, zato je melatonin se manje luči i onda ljudi imaju problema sa spavanjem i takve neke stvari. Ali to je isto
zavisno od načina života. Dakle, to nije nešto što je dato samo po sebi, nego je stvar u tome da mi jednostavno o tome radimo. Ne možete na punoj empatičnoj sposobnosti raditi prije 60. Možete poslije. Ali opet ista stvar je. Kad dođete do 60. čovjek misli da nema šta više, da je gotovo. I onda je stvarno gotovo. U biti svojim stanicama kažemo da jednostavno nećemo dalje. Znači imamo situaciju u kojoj mi u biti ne poznajemo svoje potencijale. I govorimo o biološkim potencijalima ljudskog tijela. Dakle, ne radi se samo o nekakvoj sugestiji ili psihologiji. Kje su biološki? Mislim... Tu, evo, možemo zapravo... To vem, naprimer, da se je začel govoriti o mitohondrijih, o telomerih. Mislim, tudi jaz sem zadnje čase knjigo prebrala, kjer prav, mislim, da se bom napisala od spode v tekstu, kjer govori tudi o tem, naprimer, zakaj prije do Alzheimerja, da kako raziskujejo, ne? Da. Stvar je, da, a imamo prav dokaze da... Ne, nemamo dokaze. Sve ideje o starenju, zašto se starenje događa, su zapravo samo simptomatične stvari. Mi znamo što se događa u tijelu kad ono stari. Naprimjer, evo, spomenula si telomere, to je najčešća teorija, znači stanica kad se dijeli, na vrhovima DNK postoji nekakvi zaštitni kao kapice. Ne? I onda kad stanica podijeli, to se skraćuje. Kad se skrati do kraja, onda nastoje oštećenja i onda to skraćuje vijek života stanice. Dakle, mi znamo da se to događa. Ali ono što ne znamo je da li se radi o uzročnoj posljedičnoj vezi ili se radi o jednostavno simptomu nečega drugoga. Jer isto tako imate informaciju o tome da se to ne mora dogoditi zavisno od načina života. Slično je i sa drugim teorijama, recimo takozvana stanična senescencija. To je jedna posebna situacija koja se često događa u tijelu sa godinama, da neke stanice prestanu obavljati svoju funkciju, ali odbijaju umrijeti. Znači, ne žele umrijeti. To vnet je stalno, ne? Da, to su takozvane zombi stanice i one šire te upalne hormone. Pa to opet, znači, kao nekakav uzrok starenju. To je, ali opet imamo istu stvar. Dakle, ako vi, na primjer, napravite određene intervencije, tipa promjene u prehrani, smanjenje kalorijskog unosa, više vježbate, recimo, te stvari se mijenjaju. Ne? U svakom slučaju se mogu smanjiti, a ako se mogu smanjiti, onda vjerojatno se može i nešto drugo. Tako da mi imamo određene informacije o tome. Pa hormonske, na primjer, hormonske, isto tako hormonske. So tudi močne, ne? Ker ko hormoni nehajo delati, se začnejo prav ugašati naši... Tako je, i gustoća kostiju se smanjuje, masno tkivo, mišićna masa, pa sve to znamo, sve to tako. Ali kažem, to nije stvar za koju možemo uperiti prstom i reći to je uzrok toga. Čak i kad bi to mogli, onda moramo pitati, a što je uzrok toga? Jel, zašto hormonski sistem to radi? Mi vidimo da to on radi. A kod hormonskog sustava imate i tekako dobro dokazanu vezu između mentalnog stanja i onog što radi vaše tijelo. Tako da smo mi tu, što se tiče znanosti, u lila nekoj poziciji, znamo puno, ali nipošto sve. Neki znanstvenici, poput recimo Davida Sinklera, on je vrlo optimističan da će se biokemijskim metodama pronaći lijek za starenje. On govori o lijeku za starenje. Ja nisam baš toliko optimističan. Prije svega zbog toga jer mislim da je to opet nekako podilaženje paradigmi čarobnog metka u smislu da, evo, to se sad dogodilo, mi smo nešto krivo radili, pa ćemo uzeti tabletu ili injekciju i sad ćemo mi to ispraviti. Problem može biti i nuspojave svega toga što će farmacija napraviti, pa distribucija, pa ko će to dobiti, pa sve to u današnjem svijetu. Ko će to moći kupiti. Tako i takve stvari. Znači tu ima puno pitanja zbog kojih ja nisam optimističan. A s druge strane mi znamo jako dobro da životni stil, kojeg svako može promijeniti jer to ovisi o nama, ima utjecaj na sve te stvari. Dakle, i na telomere, i na senescenciju, i na hormonske stvari, i na ono takozvano trošenje tijela koje je najčešća teorija, uopće ne stoji. Dakle, godina proizvodnje
pa moraš se potrošiti, potrošio sam se. Ne, naše tijelo nije stroj i naše stanice imaju ugrađeni samoobnavljajući mehanizam. On može funkcionirati doslovno u beskraj. To je ono što si spomenula, čini mi se, u najavi, jel? Genetičari preko 100 godina ili više od kad znaju za genetiku traže takozvani gen starenja. Jer ako svi stare oko nas, onda to je valjda prirodno, to je upisano u naše stanice. Do dan danas ga nisu našli. Isto tako, budući da smo dešifrirali ljudski genom, onda možemo sa 99,99% sigurnosti reći da gena starenja nema. Toga jednostavno nema. I svaki put, znači, kad ljudi kažu stariti je prirodno, to je tako smo napravljeni, jednostavno griješe. To nije tako. Mi nismo tako napravljeni. Genetska struktura naša ne kaže ništa o tome. Što se tiče gena, naše stanice mogu živjeti zauvijek. I mi bismo mogli živjeti zauvijek, što se tiče gena. I to je, recimo, zanimljiva informacija koja dolazi iz genetike, ali meni je, recimo, ona došla opet sa strane Jyotisha, i tih duhovnih znanja. To je sasvim drugi izvor, ali zanimljivo je kako se podudaraju te stvari. Recimo, Jyotish govori recimo, on govori o životnim bodovima. To su takozvani Ayus bodovi. Znači, svaki čovjek se rađa s određenim brojem životnih bodova. To pri Jyotishu dobiš v karti? Da, može se iz karte iščitati, ali rijetko ko to radi. Ti znaš 100%? Ja znam nekoliko metoda kojima se to radilo, ali to sam zapravo želio reći da se pokazalo da nema baš korelacije između životnih bodova s kojima se čovjek rodio i dužine života. Tudi pri Jyotishu, ne? Da, nema korelacije. Zato te metode, ja ih znam nekoliko i na tisućama ljudi gdje sam to provjerio, gdje vidim kakav je život i što je, te korelacije nema. Korelacija je između duljine života i načina života. Jer životni bodovi, taj Ayus koji se vidi iz, recimo, slike neba i tako dalje, je u biti neka vrsta karme. To je naslijeđeno. Kao što je genetika od roditelja, tako je u duhovnom sferi, to je karma koju smo mi napravili, to su karte koje su nam podijeljene. Jel? A karma koju mi sad napravimo, ovdje, sada, to je druga stvar. To su naše odluke, naši postupci, naš životni stil. Dakle, korelacija postoji izravno između djelovanja sada i duljine životnog vijeka, a ne između dodijeljenih bodova i duljine života. Ne? Što znači da stvari ni u tom smislu nisu predodređene. Neko može biti rođen sa 30% životne baterije. Doslovno. I živjeti bez problema 70-80 godina zdravoga života. A neko može biti rođen sa 90% i skončati u 40. ili 50. ili čak ranije. I pri tom ne mislim samo na nesreće i nezgode, dobro, to se može uvijek dogoditi, nego baš na bolesti koje se onda dogode zbog naših postupaka. Tako da se, kažem, sa različitih potpuno nesukladnih izvora, znanosti, eto tako, nekakva duhovna znanja, dolazi ista informacija. Nije predodređeno. Starost koju mi znamo nije predodređena. Može se puno dalje. I kad smo već kod toga, da možda spomenem, to je isto možda zanimljivo, ali vratit ćemo se naravno na ovo što nas zanima, treće životno razdoblje. Četvrto je još zanimljivije. No, to je tudi zelo lepo. Namreč, ker zdaj, ko te poslušam, dobiš občutek, mogoče se pa ta človek boji smrti oziroma ne bi rad živel večno, 200-300 let. Pa ne gre za to, ne? Ne, uopće ne. Četvrto životno razdoblje se naziva zrelost. Znači nema starosti. Se pravi, nimamo več starosti. Nema starosti, to izbacuje. To smo zdaj vrgli. Evo, od jutri naprej, od danes naprej ni več tega. I zrelo se uglavnom, dakle, svodi na nova istraživanja. Razlika između naše ideje života i te u zrelosti je tu jako velika. U trećem životnom razdoblju se to počelo razilaziti ovdje. Mi zapravo i nemamo ideju kako bi život trebao izgledati nakon 90. jer toga je rijetko, ne?
Ali tu postoje zapravo zamisli o istraživanju duhovnih svjetova, o nadilaženju materijalnog tijela, nekoj vrsti prelaza u energetska postojanja, Vase notar, ne? unutra i onda u sasvim drugu način postojanja, dakle nekoj vrsti uzašašća u 120. Dakle, život završava u 120. Ovaj, materijalni. Međutim, postoji i druga opcija koja uključuje određene tretmane, pomlađivanja, ajurvedske recimo tretmane i koja ovisi zapravo o nekoj ulozi tog čovjeka, da on ostane i dulje od toga. Znači, da uđe u još 4 ili čak 8 ili 12 ciklusa od 120. Dakle, čak i takve fantastične stvari koje su naravno jako daleko od nas, ali postoje kao mogućnost. One su rijetke jer zreo čovjek, dakle onaj koji je proživio u materijalnom tijelu 100 godina i više, ima neke druge interese. Nije više toliko primarno ostati ovdje u nekakvoj školi materijalnog života, nego se otvaraju neke druge vizije. Tako da je ostanak u tijelu nakon 120. opet kažem po tim starim paradigmama, rijetkost. Ne zbog toga jer se ne može, nego zbog toga jer se neće. Ker se noče. Ja, ker se noče, da. Se zdaj, ko sem te tu poslušala, smrt je v bistvu ena taka stvar, ki se je na nek način zelo veliko ljudi boji. In to, kar sva prej rekla, da starost izvržemo iz našega besednjaka, ni povezano toliko, da bi bilo s tem kaj narobe, ampak na starost je nalepljeno toliko predsodkov, da zaradi tega jo mogoče nehamo. Predvsem je pa tudi starost v svetu, kjer je mladost edina vredna, ne, tudi že spet nekaj pomeni, tako da zaradi tega damo stran to starost. Ne? Da nismo obremenjeni s tem, kar nekaj pomeni, nekaj, kar zdaj ugotavljamo, da sploh ni res. Da, definitivno nije. Ako se vratimo na ovo što je nama, zrelost, ja kažem, to je neka vizija, skoro pa fantastična u ovom trenutku, ali nama, običnim ljudima, je aktuelno ovo razdoblje od 60. do 90. I tu je jako važno da mi napravimo promjene, da počnemo drugačije razmišljati o tome. Spomenuo bi jednu stvar koja je opet iz tih starih znanja, ali koja odgovara na pitanje koje su te promjene, odnosno kako bi mi trebali kroz to životno razdoblje proći. Jer znanost još i u ovom trenutku nema odgovor na pitanje zašto mi starimo. Jer mi smo sad rekli, ok, znamo da ne bi trebali, genetski ne bi trebali. Ali u praksi ne možemo zatvarati oči. Vidimo što se događa. Vidimo gube, vidimo na svom tijelu, vidimo i druge ljude i jednostavno to se događa. Dakle, u čemu je stvar? Moramo postaviti pitanje zašto se to događa. Jel? Jedno od onako baš fascinantnih stvari koje sam čuo u vezi toga je jedna izjava indijskog jednog mudraca Adi Shankare koji je u 8. stoljeću živio i koji je dosta važan za indijsku kulturu i društvo. On je bio onako humanista i donio je dosta socijalnih tih ideja koje prije u patrijarhalnom dijelu i ortodoksnom dijelu nisu bili prisutne, kao na primjer ravnopravnost žena i muškaraca. Recimo, on je bio prvi koji je rekao da žena ima atmana, dakle dušu, baš kao i muškarac. Prije nismo imeli, kaj? Mislim, Indija nije tako zelo prijazna, kako izgleda. Nije, ima tamo svega i svačega, ali na sreću sačuvala je neke te dijelove koje su stvarno primjenjive i danas. Dakle, Adi Shankar je rekao jednu nevjerojatnu rečenicu o tome zašto ljudi stare. Jednostavno rekao, ljudi stare zato jer vide druge ljude da stare i umiru. Doslovno to. Mi starimo zato jer vidimo druge da stare i umiru. Sad pazite, neko bi tome mogao gledati, pa to je nekakva mambo džambo, nekakva opet psihologija, sugestija, ne znam što. Međutim, naišao sam jedno fantastično istraživanje o vinskim mušicama. To sam te htjela prašati. Da, znači, vinske mušice jadne, one su subjekt kojekakvih istraživanja, pogotovo genetskih.
Dakle, ustanovilo se da kad vinske mušice budu izložene, dođu u kontakt sa drugim vinskim mušicama koje su bolesne ili stare ili umire, tako, ili je nešto je krivo, onda im se znatno skraćuje ljudski vijek. Ne ljudski vijek, nego mušični vijek. Dakle, životni vijek. Ta stvar je nevjerojatna zapravo. Mi mislimo zašto bi sad, ako je mušica došla u kontakt i vidjela druge kakve to ima veze sa njenom biologijom? Ali očito ima, jer vinske mušice nisu podložne sugestiji. One tudi nimajo zavesti, ali imajo? Pa možda, ne znam, ali nemaju. Usporedbi sa ljudima možemo reći da nemaju. Ali imaju percepciju. One imaju kanale kojim informacija stiže izvana do unutra. I u biti se radi o takozvanim epigenetskim procesima. Oni isto imaju epigenetske procese kao i ljudi. I tu je zapravo tajna zašto mi u biti starimo. Ne starimo zbog genetike. Mi starimo zbog epigenetike. Znači, epigenetske strukture su biološke strukture koje okružuju naš DNK i funkcioniraju kao neka vrsta skretničara ili filtera. Gdje se neki geni mogu pojačati, a neki utišati. I pazite, govorimo o biologiji, to nije samo stvar glave, makar uvjerenja i misli imaju izravni utjecaj na epigenetiku, epigenetske strukture. Nemaju na genetske, genetika je takva kakva je, ali imaju na epigenetske. I vi zapravo svojim i mislima i ponašanjem, životnim stilom možete ili aktivirati nešto ili deaktivirati nešto. I jako je važno shvatiti da to nije nešto što smo mi sami sebi napravili od djetinjstva. Dakle, da se to banalno shvati, vidjeli ste kao mali, ostarili su vam i roditelji, i baka, i djeda, pa su umrli, pa ćete onda i vi ponoviti taj obrazac. Naime, mi tu informaciju nosimo iz generacije u generaciju. Znači, tisućama godina se stvara takva epigenetska struktura u kojoj je informacija jasna. U tom trenutku, u tom vremenu tijelo će se početi ponašati tako i tako i počet će stariti. Dakle, to nije samo naša informacija, to je generacijska informacija. Dakle, to je stvar koja je vrlo, vrlo duboka biološki. I kad se razmišlja o tome kako sad to promijeniti, jer ako imamo tu informaciju, ne moramo stariti, a ipak starimo, znači onda se moramo okrenuti i jednako dubokim metodama i pristupima koji će tu stvar promijeniti. Znači, ne bi želio da netko misli da ja sad tu nešto govorim o nekom čarobnom štapiću ili nečemu što će doći, samo tak prestanite misliti da ćete ostariti, nećete ostariti. To nije baš tako. Ali uvjerenja koja imamo na neki način moraju se promijeniti i moramo pronaći način kako da ta uvjerenja od ovoga što smo mi sad napravili, ispričali smo nešto, imamo neku informaciju o tome, dakle kako da to novo uvjerenje kao novi program ubacimo na epigenetsku razinu i kažemo našim stanicama, gle, možete se razmnožavati koliko god hoćete, ne morate skraćivati telomere, hormoni mogu funkcionirati dapače, neke stvari se mogu još razvijati i nakon 60. Dakle, stvari se mogu promijeniti. Samo mi moramo to našim stanicama reći. I to moramo napraviti sa svih mogućih raznih strana. Ja sam, seveda se ukvarjam, pa dr. Tino Prodnik sem veliko debatirala o tem, o dolgoživosti in tako da mislim, da se tudi znanstveniki pridružujejo, da ne gre samo za biologijo, se pravi za telo, ampak da gre tudi za zelo velik del, oziroma da se sploh telo ne more deliti na glavo, na čustva, ampak da gre za celosten proces. Zdaj pa, ker razmišljam, naprimer, moj odnos do staranja, jaz nisem nič o tem razmišljala, namreč zakaj sem jaz tako odreagirala, ne? V teatru mi se ne rangiramo po starosti, po zrelosti in tako naprej in nisem v bistvu bila v stiku s tem, da moram biti zdaj jaz stara, oziroma sploh se o tem ne pogovarjamo. Jaz sploh nisem razmišljala o tem, zato sem bila tudi tako presenečena, ko sem videla, da bi morala biti v nekem predalu, ne?
In to gre v skladu s tabo. Jasno, za prepričanje, ne? Da, prepričanje koje ne mora čak biti, ne mora biti svjesno, ne? Ja, znači, ni bilo, ja. Da, nije bilo. I kod većine ljudi, mislim, mi počnemo razmišljati o tome kad vidimo da se događa. Ali ne možeš da to izbjeći. I ti si, kao i svi mi, vidjela ljude što im se događa. Informacija je bila tu i ta informacija je, velim, obrazac koji je jako, jako dubok. Sad, ono što ja predlažem u drugom dijelu, odnosno trećem dijelu knjige, u prva dva diskutiram te stvari koje smo mi sad malo... Ti daš, vnotar napišeš tudi vse recepte, tudi vaje NLF-a, tvoje metode, vse to lahko vse zdaj poveva, kako, naprimer, ampak najprej se je treba lotiti tega predsodka. Kako se lahko lotiš tega predsodka? Da, zato je najprije, pročitati knjigu. Ja, za začetek, knjigu, da, za začetek dobiti informaciju, razmisliti o tome, jer ako vjerujete znanosti ili možda vjerujete tim duhovnim znanjima ili možda jednom i drugome, možda sumnjate malo u jedno i drugo, ali kad vidite sa raznih strana dolazi ista informacija, onda se stvari mijenjaju. Mislim da će se stvari najviše promijeniti kad određeni broj ljudi provede to u praksu. Jel? Ja. Nažalost, u ovom trenutku ja to ne mogu posvjedočiti. Ja sam tek isto ušao u tu, znači par godina sam iznad te 59 plus. Jel? Za 30 godina ćemo ti i ja sjesti opet. Ja tukaj, pa vam bomo pokazali. Onda ćemo mi svojim životom reći, vidiš, to smo napravili, pogledat ćemo unatrag i to dokazati. Sad to nas dva ne možemo. Ali, tako da možemo to prihvatiti kao dobar plan. No, ampak imamo tudi že ljudi, ki so fenomenalni pri 90-ih. Na koncu koncu, če pomislim samo moja mama, ki meni pravi, da sem mlada, ne? Što i jesi. Ja, vidiš, kako je to relativno, kako gledamo ta leta. Da. In moja mama, naprimer, jaz, ko jo gledam, ona, mislim, razen bolečin v nogah pa tako naprej, ona je fenomenalna, ona hoče vrt delati, ona hoče kuhati, ona ima življenjsko silo in njej je žal, če ne more, če jo kaj boli. Da, to je tako. Kod raznih ljudi se to ide, znači mentalno stanje, tjelesno stanje može biti razlika, to su te individualne nekakve, ja bi sad možda rekao i karmičke nekakve stvari koje, ali zavisi kako smo i gdje smo živjeli. Ono što je bitno da realno pristupimo tome i da shvatimo da svaki aspekt tog života malo po malo može doprinijeti cijeloj toj priči. Spomenula si ovo što ja pričam u knjizi, dakle ta takozvana NLF čitanja. Par riječi o tome, jer taj dio je po meni presudan. Naime, kao što sam rekao, mi na neki način moramo stanicama reći da je priča drugačija od one koju stanice sad misle da je. Aha. Sad, vi možete tome pristupiti klasičnim psihološkim ili New Age duhovnim metodama poput sugestije, afirmacija recimo. Meditacija? Meditacija je stvaranje unutarnjeg mira i to je jedan od metoda sigurno, ali time samo po sebi ne dajete tu informaciju. Znači, meditacija daje tu osnovu unutarnjem miru i to je, kažem, jedan od važnih stvari. Morate biti stabilni, bez stresa. Ukloniti stres iz života, to je definitivno jedna od strategija. Ali prenijeti informaciju do stanice je druga priča. Dakle, tu NLF ima na neki način prednost. O čemu se radi? Gledajte, kad vi radite afirmaciju, vi umom, svom tijelu, recimo možete reći ja sam mlada, ja sam mlad, snažan sam, sve mogu, sve je u redu, i to su afirmacije. Ponovite to, uvjerite sami sebe da je tako. To funkcionira donekle. Ali morate znati da ima svoje nesvjesne obrambene mehanizme koji zapravo sprečavaju da ta informacija dođe dovoljno duboko. Upravo zbog toga sam ja prije, sad mislim da je već 5-6 godina, razvio tu metodu NLF čitanja koja je strukturirana tako da zbuni u jednom trenutku, da ga stavi u situaciju opuštenosti i da on odustane od svojih obrana i da onda informacija krene dublje. To se postiže tako da unutar neke teme, koja može biti afirmativna,
ima određenih dijelova koji su nekonceptualni, zato se zove nekonceptualne lingvističke forme. I ti nekonceptualni dijelovi zapravo na neki način u tom trenutku maknu ga od obrane i onda informacija ide dublje. Sad, to zvuči možda malo komplicirano, ali u praksi tako, kot da bi en paznik, ki drži tole zaporo, pa ga tam nekaj zmoti, teče tja, ti pa greš lahko mimo. Jako dobro, upravo tako. U praksi to je super jednostavno, dakle to su čitanja koja su ona su otisnuta u knjizi, dakle kao tekstovi, ali zapravo se to sluša. I vi možete Strast ni časovno omejena, ne čaka na pravi trenutek, ampak ti daš tudi prav navodila, kako je to treba brati, ne? Tako je. Ali ne samo to, nego ja imam i audio snimke toga. Znači, one su isto dostupne. Ja sam ih napravio. Znači, one će biti od 11. mjeseca dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku. Slovenski moramo još... Tako da ljudi mogu to preuzeti i jednostavno si puštati i slušati. To je izuzetno važno. Po mojem mišljenju, recimo, NLF čitanje ima 100-struko djelovanje od klasične afirmacije. Jaz temu, Adrijan, verjamem, ker kot igralka vem, naprimer, kako mi pridemo včasih do genialnih, odličnih idej, do katerih se definitivno z logiko, za normalnim pogovorom ne bi mogli dokopati. In se zgodijo na nekem drugem nivoju in se to vedno zgodi, kadar smo maksimalno sproščeni, ko je fokus popolnoma nekje drugje in nič ne pričakujemo. Da, upravo to. Taj princip je utkan u građenju NLF, jer kad vi slušate to, efekt je vrlo opuštajući, ljudi ponekad i zaspu, sve je to fino, ali negdje unutra je ta informacija ubačena i ona uđe vrlo, vrlo duboko. I to je ta promjena koja, kažem, opet nije čarobni štapić. Neće samo to... Ja, se ti vse čas pišeš tudi v knjigi in razlagaš in tako naprej, da v bistvu vsi recepti kljub vsemu niso 100%, tako kot na koncu tudi življenje ni. Mislim, mi bi radi seveda 100% recepte in tisti, ki ga bo imel, bo milijonar oziroma bogataš, ampak ni. In to nas v bistvu najbolj, mislim, to je najtežje v življenju sprejeti, da ni nič 100%. Dobro, teško je zato što su ljudi navikli, to je isto dio te naše paradigme. Mi samo prečice neke, nešto brzo, ne bi mijenjali previše nego po mogućnosti da popijemo nešto i da to zaboravimo i da bude to tako. Ali to tako ne rade zreli ljudi. Gledajte, zreli ljudi razmišljaju drugačije. Oni znaju da male stvari, mali potezi na više mjesta daju taj kumulativni efekt. I to je ono što onda obrađujem u tom trećem dijelu knjige. Evo recimo uklanjanje stresa, to je onda tu meditacija dolazi. Znači apsolutno redovno održavanje unutarnjeg mira, naučiti dobru tehniku meditacije, raditi to redovno. To je kao mentalna higijena. Nije to ništa posebno. To je kao što perete ruke, tuširate se, tako sjednete i napravite mentalnu higijenu. Dakle, to je recimo jedna strategija. Druga strategija je održavanje mentalne svježine. Zdaj pa takoj vprašala. Jaz sem pred leti hotela iti delati, sem šla v šolo za učitelja kundalini joge, ker me je joga tako navdušila. In ko sem prišla na tečaj oziroma v tisto šolo, sem dobila informacijo, da sem prestara. In meni nekako to še dan današnji, mislim, ne gre v račun, kako lahko neko znanje, ki se ukvarja z duhovnostjo in s človekom, lahko nekomu reče, da je prestar. Se to je nekaj najlepšega, da se jaz hočem učiti. Pa, apsolutno, da. Mislim, tudi najboljšega. Da. Ne bi to komentirao. Ne bi komentirao? Ne, mislim, ima svakakvih pristupa. Definitivno se s tim ne slažem. Dapače, upravo sam htio reći da je jedna od važnijih karakteristika koja se razvijaju nakon 60. kvalitetno učenje. Ti pišeš tle, učenje, 3-krat, 4-krat, 5-krat napišeš. Da, i to je stvar koju svako može napraviti, a opet mi zbog te predrasuda da mi že vse vemo. Da. Ker smo stari i pametni. I to, da. Tu recimo ljudi mogu sigurno jako puno toga napraviti. Puno zanimljivih stvari donosi sad svijet, život. Evo, ti si spominjala, pričali smo prije ovoga o umjetnoj inteligenciji, o tim stvarima.
Nekad ljudi kažu to nije za mene, to je za mlade. Ma nije za mlade. Mladi ljudi se ne znaju nositi s tim. Doslovno. Oni žive s tim, ali se ne znaju nositi. Oni su nesposobni. Kaj to pomeni ne znaju nositi? Pa pogledajte samo negativne efekte te tehnologije, društvenih mreža, mobitela. Ja. Pogledaj ih dođu na ručak na večeru, umjesto da pričaju, svako gleda svoje, ne? Po ulici idu svi gledajući u to, više niko nije tu i sad, više ne komuniciraju ljudi, nego to su mladi, ne? Oni to koriste, ali oni su nesposobni nositi se s tim. Tek kad vi dođete, kad možete pogledati unatrag i reći, vidiš, taj dio tehnologije je ok, umjetna inteligencija koju smo pričali, nevjerojatna pomoć. Nositi pomeni, da bom kar tako po slovensko pravilno prevedla, pomeni, da ne znajo s tem rokovati, da poznajo tehnologijo, ampak v življenju jih seveda obsede. Ne? Tako je. In ker mi pa znamo odložiti in knjigo, in telefon. Tako je, i sve drugo. Ne? Ali ljudi jednostavno ne žele, ne znam zašto ne žele, ali imao sam jedan slučaj, to sam, znači, prije par godina sam nešto čak držao nekakav online seminar o kriptovalutama. Ja. I onda jedna žena mi kaže, joj, pa ja sam prestara. Ja pitam koliko imate godina, ona kaže, pa je skoro 50, ne. Ja sam tada bio 10 godina stariji od nje. Ona kaže, ja sam prestara za to. Pa čekaj malo, mislim, nisi prestara. To su predsudke. To je predrasuda, ne? Znači, ljudi trebaju razumjeti da njihov će raditi dalje, da će sve biti ok, samo ne smiju ga zanemariti, ne? Neću sad reći da treba rješavati križaljke, jer to je meni bez veze kad pitate doktori to što stari ljudi trebaju rješavati križaljke, igrati bingo ili ne znam što drugo. To je bez veze. Ne, uzmite se... To je spet del teh predsodkov, ki te v bistvu na nek način celo ponižuje. A ni to človeško dostojanstvo? Mislim, da te nekdo kar a priori tudi v vrsto postavi, ker si star ker si penzionist, pa moraš tam dobiti 10% popusta. Mislim, a ni to grozen? Pa na neki način. Jaz si zaslužim svojim delom, ne rabim nobenih popustov. Tako je. Slažem se s tobom. Dakle, mi kad razmišljamo o starijem kasnijim godinama, ona treba razmišljati o ozbiljnim poslovima koji će angažirati vaš Kreirajte, stvarajte, odite, studirajte nešto. Imate vremena, ljudi, imate 4 godine, završite, još jedan doktorat napravite. Šta god, sve možete to napraviti, ne? Jer potencijalno moglo bi biti i da imate sad vremena. Dobro, nećemo sad o socijalnom statusu umirovljenika u našem području, ali teoretski bi vi trebali imati više vremena i mogućnosti da se posvetite upravo razvoju mentalnih sposobnosti. Kao što sam rekao, to je najbolje vrijeme za to. Prije toga ste bili previše zauzeti sa dramom. Življenjsko dramo, ne? In tako zelo globoko tudi materialno, ne? V ta materialni svet. To se pravi, mi moramo skrbeti na telesnem nivoju manje več jesti, ne? Da, hrana je isto tu. S tem se bomo pač morali, ne? Pa ne, mislim, naše tijelo treba puno manje nego mi mislimo. To su isto stvari. Kalorijski unos nam je obično dvostruko dulji veći nego bi trebao biti. Zatim vježbanje je tu. To tudi vsi znanstveniki in duhovna znanja vsi. Brez tega v bistvu ni življenja na koncu koncev. S tim da bi ja tu rekao da ne treba gledati na vježbanje onako kao što se gledalo prije. Znači, recimo natjecateljska nekakve ljudi ponekad... Tekmovat non stop, Taj dio nije u redu. Postoje tjelesni programi koji su ok, koji su za dušu, ja bih rekao, ne? I treba to sve skupo postaviti. Pišemo o tome u knjizi, postoji cijelo poglavlje koje govori o tome kako kvalitetno vježbati, uvažavajući te principe prirodnosti i zdravlja za tijelo. Ne? To se pravi telovadba, hrana, kaj je še pol pomembno? Seks. Ja! No, to je pa sploh prepovedana tema, ker seks v zrelih, jaz govorim, nikoli ne govorim o starosti, ampak jaz sem v zrelih letih. V seks v zrelih letih, to je pa nekaj Mislim, to je predsodek, no? Apsolutno, da. Seksualnost je način na koji ljudi komuniciraju. To je zapravo najdublji način na koji mi komuniciramo. To je izraz ljubavi, izraz poštovanja, spajanja, ovaj empatični dio koji sam govorio, koji se razvija kasnije, zapravo se kroz duhovnu
pristup seksualnosti može razviti u potpuno prijenos svijesti s jednog bića u drugo. Dakle, morate imati empatični jedan dio koji funkcionira kako treba, seksualna aktivnost koja je kvalitetna i onda dolazi do tih potpuno drugačijih iskustava, potpuno tantričkih iskustava recimo. To se sve može opet napraviti tek kasnije kad ljudi dođu u zrele godine i počnu drugačije razmišljati o seksualnosti. Vrlo često se dogodi da smo prije toga bili ograničeni nekim obrascima, nismo se usudili reći što hoćemo, što nas uzbuđuje, kako ide to. Znači, pa tudi obremenjeni s podobo, kako moramo izgledati. Kako ćemo utisak ostaviti na druge. Namreč mene je ganilo, kako pišeš o tem, in to je 100% res, da v zrelih letih v bistvu, da ta tvoja roka je že toliko ljudi pobožala, toliko ljudi objela, toliko prevroče vode in pretežkih bremen prenosila in se drugače dotika drugega človeka, kakor... Tako je, da. Ne? I to je to. I velika je šteta što ljudi to zanemaruju. I znanost nam govori da libido ne mora nestati. Ne? To je predrasud, libido ne mora nestati. Libido će se promijeniti. On će više neće biti stvar možda takve strasti ili ne znam, nekakve moraš na brzinu, nego će biti više dubok, polagan, ali će biti snažniji. Treba ga njegovati. Kao što Englezi kažu use it or lose it. Ne? Znači, i moraš koristiti da bi to održao. Ne? Međutim, ljudi kad dođu u starije godine, onda to sve više manje ja, tudi zelo veliko, to mi je tudi bilo všeč, ker si rekel, da tudi če so sami, oziroma tudi če se lahko še vedno, o samozadovoljevanju v zrelih letih se sploh ne govori. To mislim, da prvič slišala. No? Da, dobro. Če ne gre drugače. Ne znam zašto se ne bi, pa to je naše tijelo, to je naše zadovoljstvo. Ali mislim da, to je naravno opcija, ne? Ali mislim da mnogi stari ljudi osjećaju da mogu uspostaviti puno veću emocionalnu vezu, pa onda i seksualno sa drugim ljudima oko sebe. To je drugačija seksualnost, nije to više onaj mladalački divljanje i kratke neke stvari. Libido ni več na isti način, nekako drugačije to, ne? Ide sporije, ali dublje. Ja. Ako ga održavate. Ako ga ne održavate, onda će nestati, i onda će sve skupa završiti. In to tudi vpliva na hormone, ne? Tako je, i onda je to začarani krug. Ja. Ena še zelo pomembna komponenta pri staranju je ena zgodba, ki je mene, spravila dobesedno do solz, o Metuzalemu, ki se mi zdi, da je tako velja, ki bi si jo morali pač zapomniti. Če naš drugega si iz tega pogovora zapomnite vse to, ali ti malo poveš? Ali jo jaz zelo preberem? Ti jo preberi, kad ti reči tako lepo napisano. Meni je tako, se pravi, Metuzalema verjetno vsi poznamo, ne? To je tisti človek, ki je živel skoraj 1000 let, ne? In ga je en popotnik Joram prišel vprašati in je rekel, mojster Metuzalem, pravijo, da si živel skoraj 1000 let, kaj je skrivnost tvojega dolgega življenja? In Metuzalem je rekel, to so me vprašali že številni, a redki so razumeli odgovor. In Joram je rekel, a gre za čarobne rastline, a gre za mogoče božji blagoslov? In Metuzalem je odkimal, ni ne čarovnija in tudi ne naključje, ampak nekaj veliko globjega. Pri dolgoživosti ne gre za izogibanje smrti, ampak za razumevanje življenja. Pa kaj je torej še enkrat skrivnost tvojega dolgega življenja? Ključ moje dolgoživosti je, nikoli nisem zapravil niti enega samega dne, da bi koga sovražil. Nisem niti preživel noči, ne da bi čutil mir v srcu. Hodil sem modro, ljubil zmero, bal pa sem se le enega, da nikoli ne bi, pa čeprav nehote, obrnil hrbet resnici.
In kakšna je ta resnica? Resnica je, da je življenje dar in da je vsak trenutek treba preživeti v hvaležnosti. Tisti, ki življenje negujejo kot sveto darilo, bodo imeli dolge dni in lahko srce. To je tudi zelo lep zaključek. Še to bi, ker smo v bistvu počasi bomo kmalu pred novim letom. Adrijan, ti tudi vsako leto narediš en tako džotiš napoved letno. Jaz jo spremljam intenzivno, zdaj že več kot 5 let. In predvsem mi je všeč, ker ne napoveduješ, to bo tako pa tako, se pravi, nič ne strašiš, poveš pa, naprimer, vedno zelo dobro analiziraš leto, ki prihaja in nam poveš, kdaj bojo malo težji aspekti in kdaj lažji. Pa, hvala na praćenju. Da, to radim ne zbog predviđanja, nego zbog toga da nekako dobijem neku mapu puta, jel? Sad ćeš mi vjerojatno pitati za sljedeću godinu, ali moram reći da nisam još detaljno zavirio u to područje. Ono što sam gledao ranije govori o nekoj vrsti nastavka ovo što je sada, tako da nekakve drastične promjene u svjetskoj kolektivnoj situaciji nažalost za sada ne vidim. Ali moram to malo detaljnije pogledati pa ćemo onda... Ampak v vsakem primeru, mislim, vedno posije sonce in vedno pride. Uvijek. Vedno se... Najtamnije pred zoru kažu pa onda... Tako tudi jaz nekako čutim, tako da nič se ne bomo ne bali, nič nas ne bo strah, bomo pa poslušali Metuzalema. Hvala, se vidimo naslednji ponedeljek. Hvala.